Keanu Reeves je poznati hollywoodski glumac rođen 1964. godine u Libanu. Kao dječak je živio u Torontu u Kanadi, a i dan danas ima kanadsko državljanstvo. Glumačku karijeru je počeo 1985. godine. Najpoznatija uloga u karijeri je bila uloga Nea u filmovima Matrix. Proslavio se još u filmu Speed iz 1994. godine, a srca publike je osvojio ulogom John Wicka u filmovima John Wick 1, 2 i 3. Predstavljam vam 10 zanimljivih stvari o Keanu Reeves koje vjerovatno niste znali. Na mjestu broj 1 nalazi se njegovo ime Keanu. Pošto mu je otac bio havajsko-kineskog porijekla, dobio je havajsko ime. Njegovo ime na havajskom znači hladni planinski vjetar. Na mjestu broj 2 nalazi se hokej. Keanu je dok je živio u Torontu trenirao hokej, a bio je i trener. Dok je bio trener dobio je priliku da trenira svoj tim Windsor Spitfires u Ontario Hockey ligi, ali on je to odbio vjerujući da je njegova budućnost u glumi. Na mjestu broj 3 nalazi se Chuck Spadina. Kada se Keanu preselio u Los Angeles, dosta agenata za glumu je oklijevalo da ga zovu na audiciju jer je njegovo ime previše egzotično. On je koristio skraćenicu svog imena, ali je koristio i ime Chuck Spadina. Na kraju je odustao od tog imena i na audicijama se predstavljao pravim imenom. Na 4. mjestu se nalazi ljubav prema motorima, ali također i povrede koje je doživio u nezgodama. Keanu je naučio da vozi motor dok je snimao jedan film u Njemačkoj, a po povratku u Sjedinjene Američke Države je kupio motor i tu počinje ljubav. On je suvlasnik salona motocikala u Kaliforniji. Doživio je saobraćajne nezgode sa motorima u kojima je lomio zube, zglobove, zadobio rupturu slezine i još brojne povrede. Na mjestu broj 5 se nalazi njegova posvećenost ka snimanju. On je u toku snimanja Matrixa zadobio povredu kičme i vrata, pa je koordinator morao da izbaci šutiranje tokom borbe. Kasnije je zadobio povredu skočnog zgloba sa kojom se borio kroz cijelo snimanje. Poznato je i to da je Keanu odbio da prekine snimanje iako je bio pod temperaturom i insistirao je da se nastavi kako je planirano. Na 6. mjestu se nalazi film The Watcher u kojem je Keanu igrao protiv svoje volje. Njegov prijatelj je falsifikovao njegov potpis i tako je glumac uslijed nemogućnosti da dokaže da je riječ o falsifikatu morao da snimi film. Na 7. mjestu se nalazi njegov humanitarni rad. Nakon što mu je sestri dijagnostikovana leukemija, Keanu je osnovao privatnu fondaciju za rak kako bi pomagao dječjim bolnicama i obezbijedio istraživanja. Pored toga podržao je još brojne fondacije u borbi protiv kancera i doprinio u olakšavanju pedijatarskih istraživanja. Na 8. mjestu se nalazi neslavno gostovanje sa bendom 90. godina. Keanu je svirao u bendu Dogstar, a repertoar im je bio, kako on kaže, folk music or folk trash. Oni su bili pozvani da gostuju na Metal Festu u Milwaukeeu, gdje ih je publika gađala pivom i istjerala sa bine. Na 9. mjestu se nalazi fotografisanje sa obožavateljicama. Mnogi su primijetili da Keanu prilikom fotografisanja sa obožavateljicama izbjegava dodire. Objašnjenje za ovo je da tim samo pokazuje da je džentlmen. Na 10. mjestu nalazi se John. Keanu je igrao ulogu sa imenom John u 8 različitih filmova. Hvala vam što ste ostali do kraja videa. Ako vam se svidio i ako želite još videa na ovu temu, podržite me lajkom i subscribe-om. U komentare pišite na koju temu da pišem sljedeći video. Do sljedećeg videa, pozdrav!